На спомен костурницата кај Зебрњак со пригодна манифестација денеска беше одбележана 113-та годишнина од Кумановската битка. Налазичи се данас у историској Средоречкој области на узвишењу Зебрњак на 511 метру надморске висине на само 6 км од Куманова у близини манастира Светог Георгија Победоносца, задружбине краља Стефан Уроша II Милутина и гроба кумановскog јунака подполковника Александра Глишиća u porti Kumanovske crkve Svete Trojice, stojimo nemo zaglедани u arhitektonsko remek delo Momira Korunovića u predivnu kulu obelisk visoku 48,5 metara, koje, nažalost, nema. Poštovani dragi prijatelji, negujući tradiciju oslobodilačkih ratova Srbije, mi pokazujemo da Srbija nije vodila osvajačke ratove, kako to neki govore, već imala težnju da oslobodi srpski narod u staroj Srbiji od osmanske vlasti i istovremeno pomogne oslobođenje i ostalih balkanskih hrišćanskih naroda. Srbija se vraćala starim središtima srpskog državnog i duhovnog života, kao što je u besedi iskazao mitropolit Dimitrije 18. oktobra 1912. godine, držeći moleban za sreću savezničkog oružja. Mi godinama sa ovog mesta pozdravljamo ljude, govorimo. Naši ljudi u principu skoro da nema čoveka koji ne zna i kako se odvijala bitka i zašto se odvijala. Ali evo, da progovorimo neku reč o tome, jer gledajući ove mlade ljude kako su odavali počast, ovi studenti, pitomci, branitelji slobode našeg naroda, naše matične države, ne mogu da ne kažem i na neki način malo da parafraziram Njegoša, imali su se rašta roditi. Kada posle toliko godina ne ostavljamo, a da ne obeležimo, kada posle toliko godina naša deca koja nemaju mogućnost u svojim školama da uče istoriju našeg naroda, znaju sve o prošlosti, moramo da ponovimo, imali su se rašta roditi. Nije bila slučajna ta bitka. Nije bilo ništa slučajno i nije bilo nikakve osvajačke priče. Mi koji imamo, koji smo porasli u svoje dedove i pradedove koji su govorili o svemu ovome, znamo da je njihova cilj, da je njihovo dobrovoljstvo ulaska u rat bilo u cilju oslobađanje braće u Makedoniji, oslobađanje braće od 500-godišnjeg ropstva, mogućnost da se slobodno poštuje svoja vera, da se govori svojim jezikom, da se živi sa svojim narodom u slozi sa drugim narodima. Свежо цвеќе и венци во чест на загинатите во Кумановска битка положија делегации од Македонија и Србија, од амбасадите на Русија и Народна република Кина, представници од владата, Српската заедница во Македонија, делегација од општина Старо Нагоричане, политички партии, невладини здруженија и граѓани. Историските податоци говорат дека во Кумановската битка загинале над 700 српски борци, повеќе од 3000 биле повредени и околу 600 исчезнати лица. Спомен обележието е најзначајното остварување на белградскиот архитект Момир Коруновиќ. Споменикот свечено е осветен на 31. октомври 1937 година на 25 годишнината од победата во Кумановската битка. Имал облик на кула во висина од 48,5 метри. Монументалниот споменик на ридот Зебрњак кај Куманово е урнат на почетокот на Втората светска војна.